Eli John mwenyewe pale. Yeah. Wahurumiwe. Okoke. Okoke ndio aweza kumsifu Bwana. Ngora akiuga thuri metekera gukindiria ke. Kule micheini. Achana na fombe. Yes. Na tena ni vizuri sana kuwa na uvumilivu. Hakuna kitu ambayo imeplay a very good role in marriages like being mvumilivu. Yes. Yeah. Yeah, just waiting on that man to change. Yes. And waiting for that woman to change. Watu wanakuaga na speed sana. Yes. Watu wako na haraka. Expectation ya haraka ya expectation. Exactly. Na ugachoka gakiriganirwa ati na we mo Kristiano, no ahikire, kana okihikania. Na riu ni kwiritwo thiini wa maandiko ati gutire hingo Ngai agikwe kigeranio kinene gukira kiria ungikatia ungihota ungitoria and there you are. Yes. Rushing. Unatoka, Mungu amekupatia Bwana, lakini sasa you are contemplating nginya weekend, you know. Yes. Semadi mutikakorwo mwe hamwe utamwacha kai Ngai agikuhete wake kai Ngai agikuhe kigeranio kinene gukira kiria we ungikatia ungigitoria tondu ni wega ukiuria ugo no angikorwo hihi ndi ria mwendanaga na mwaikanagia you never included God ukimenya kiu tikigeranio kia Ngai oizo mundu ucio waku tikigeranio kia Ngai na kendo ta 90%. Yes. Sei hiko Ngai ndatakoragwo involved ndakoragwo involved ndakoragwo the love wins na ndio unaona kaingĩ na cio ira end up in what in tears. Yeah, in tears, machozi tondu korwo ni Ngai we mwene ri Ngai we mwene akuhe mutumia Ngai gutire hingo angikuhe mutumia ungigituika ati ni muru ati ndungihota kumukiririria igana kwa igana angikorwo ni erita Hosea ahikie mumaraya ri oe mwenyewe. Yes. Ngai kamwera thie ngara kuria kwendagio nyeki ona kigombe ndukora kigombe na ndugukora hi oya kigombe Ngai uratuma na Hosea ndamuteire yes tira handu in fact jona ni handikitwo ciana iria magire na mundu wa Joshua. Yes, it is biblical. Riu ugigicoka unjire atiriri how ati you have involved God and really you have involved God. Yes. Na njira ciaku ciothe ucoke unjire atiriri ati he undu ungigituika ati ningi ni mwatigana kai Ngai agikuhe kigerio kinene na no ni kirikanio gake kiugite uguo gutire hingo ai kunengera kigeranio kinene ukira kiria we ungitoria so it means you never involved God. Of course. Yes. You married out of TikTok pressure. Yes. Your relatives, family members. Wanogete kwihurira nguo, kwirugira. Na nyamweno etagwo ati nyamweno infatuation. Yes. You became infatuated with that girl. And bio ukafanya nini? Ukaoa. Sasa ni wewe pale. The reality is hitting you. Yes, wira kura munene ukora wa gucambia kihiko. Yes. Ukiwara ge scam. Yeah. Ukijira ati Ngai ati ni akuhe kigerio kinene gukira utangihota no riu no amenya mahitia mahiko nyingi thiku ici ni ciatwikire kindu fascinating. Yeah, because you see a good girl, unaona venye yako kama utaona outing 1 2 3 times. Yes. 4 5 6 litiguo and that is it. Yes, akatwika mutumia and there is no church involved. Yes. Nothing, no prayers involved. Yeah, na mutire mwanyitana moko mukahoya asa kondu kuingi by the way ule ndo manyitanaga moko guo mutumia na muthuri. Yes. Tereke tuhoe ai you've never au ni haria hakinyaga tahitire ari hotu arume ingi riguo mako mahana arume ingi riu na hikiana mekuo tha ici. Yes. Mahana hitie hoya hotete kuhota ndwere marahota tonda horithite ithuki ke horithia ithuki ona hitite ria ya hotete gicoka na kihoya Ngai muno kira Ngai nedrona rwatiri undu ngutigarite nie ni ngukua ni ngaragu ekoguo tondu ni kuhone ndana kuhana ukajigua he kindu ingikatia ingiria
Oegethio gwe kuhura konari. Gaka gacau. Kohetwo. Thitiguo. Gacau geke atia? Kohe. Ikuria mwathani ona tondu kiugaga we nae niwe ukiheanaga ri. Gaka niwe woha. Na gia ni kohe koguo tiwe. Gaka ni kohe tiwe. Ekira Ngai atiriri. Riu ona kiria ndirenda gwika ri. Ndirenda kwamba kuria njau. Ngwamba kuria ki? Kamukwa. Reke ndie mukwa. Thie kahora uguo. Ta appetizer. Anyita. Riria yarumire mukanda uguo ri. Mandiko marauga hiti yo yakururirio ta kilomita 2 nginya kirekia mukwa. Na njau igika atia? Ikiura. Njau ikiura. Ithiuragia Ngai wanjika atia riu we. Yes. That's exactly what happens. Na ringi makiraga we kuona tario when you get a nice woman. Yes. When you get a nice man. Yes. Maybe uraruta wira, uratwarithia ngari, wandikitwo handu hega. Ukauga ukonaga ucio ndiwe urekiria atia? Uraturaga wethaga mundu ta ucio. Na ucio ndiwe uretheire. Riu yo hana hiti iriku? Hiti iyo. Hatire kindu kingi. No one is involved. Mwiko Nairobi. And that is it. Yes. And then 2 years down the line, or 3 years or 4 years down the line with the 2 kids, ndio unaanza kusema si kama wewe nilikuwa nafanya nini? Natarajia. You really changed. Yes. Yeah, because remember you used to do blah blah blah. Exactly. Ewe niko gwithiaga. Riu ndera kwariria mwanake ona mwiritu ome haha. Uhoro cio the ndio tukurongoreirie. Nigetha makihikania na makihika okuria makahika na kuria makahikania. Matikana kije mahane hitiriku. Hitio. Niwega ku involve Ngai kuma kiambiriria. No ngimuthikiriria. Kaingi na kaingi ndanona na andu manditite miaka 2 na miaka 3 na magatigana. Yes. Tongi uhoro wa ihinda ria dating rate determine kiko gikala ihinda rigana atia. Niguo. Na magikare makimenyete ndungigituika ati wi dating ndora ikara ta mundu muhiko. Ora boyfriend privileges ya married man. Kale dating. Loki ya ukorona about boundaries. Lagi kare ko deti pura deti. Na ke boyfriend ya girlfriend privileges ya mutumia. Ugakirira muno. Ndira mugatiga na ndira Ngai agakwera ucio tiwe. Yes. Utasumbuka sana. Yes. Tasononeka. No ngiga mihaka ri. Hare yagirire ri. Ona ndukaiga ni agutereire ki? Ndukaiga ni agutereire ihinda. No riu thina ukaga ati ndikundeti murandeti no uramuhurira nguo. Nikundeti murandeti uramurugira. Uraruga. Nikundeti murandeti wewe no othi ya kubanga nyumba yake. No urakoma gwake maita maingi gukira aria atumia aria hiku. Auri hagu kororwo.